So my Tembisa. Ku mbala ringi swo boha ncata ntlheni mbala ni swo hambanahambana so ni nge vuli date mi nga ta ni kapeka xikhovo ku hlama loko tlhele kaya n'wana va na n'wi lavi se swi nga endleka mi vona kumbe loko ri n'wini ta mi rhamba ni Mi ni fanita. ni ta mi byela swi ta va swi ri xihundla Swi ta va swi ta va xihundla ma swi tiviwa hi vo vanhu vo fana umayi vava va vulavula hi swona va vhe va hi loya ku na timpfula hambi swi nga fiti ma swi vona se mara hi ta mi byela ni nga vuleni ku na tilo rin'wana va ri va xavisa tilo ra R5 xo umayi vava va tiva so a va fanelanga tiva date swin'wana lan'we loko mi n'wi rhamba mayi vava ni mi twisana maybe mi n'wi rhamba mi n'wi vutisa ku kasi Mozambique va khandla kwihi cause ni hlamali loko yena ku ve ni hi Mozambique swi vula ku wa swi tiva se swi ri wa ku tiva la ku khandliwaka kona ya wow Ntwanke vulavula ngopfu va believe ka timhaka ta vuloyi matani swi tsikeleleni swi khoma mina ni huma ka loyiwa buti vuloyi byi kona vuloyi vuloyi byi kona mina ni tshama ni famba tihlo 7 months yeah so This episode is brought to you by Batugul Holdings. Enjoy.